olsa bir eksik. Vereme. Tut patını. Vereme. Çakışma bunu ket. Joksayt. Kalma. Suru verdik ki tut alaka. Vur 200. Tut patını. Şansımda koyam. Rasımı. Rasımda koyam. Katla boltuganda bak iyi boğalar. Güvene gitmeden sayıyor. Aysan versen 200 tut. Ya verem kabe 200 oldu. Tut patı var. Var mı? Gitesen ölüm sokup. Ditke jakında adı. Jakında adı ditke. Bu etkisi. Kızı verem mi? Elli çocuklarda pazarın olsa hem düşük madde var başka. Yok pazarım yok. Yeküz mü? Beni tamam otladı ama böyle ayt koy bırak. İşte oğuz bolup kaldı. Lan lap etti. Ben yan posta. Oşa da cevap yaptım. Kompletege var. 200 binge. Vav oldum nege. Sol tan etmeyin. Ya talapta buraya mı ya talap? Az misal şunu kire yap geldi. Böyle bir tuğanına var. Bunu bekliyorsun sen. Ya onda sapayla koyan da. Yok Ekim'de çay içerisinde. Ekim son mesela. Ekim'de çay de turdalaga. Turdalaga. Çay içmede Ekim'de verin hem. 200'ün taz hak ettik. Ha yem oldu. Ayıp koy. Al gidelim koyalım. Yem. Açta kursası bir de biraz sürdürüyor bol. Boz tabii. Sürdürüyor ve ondan. Koştursan şart Açta ketiyoruz. kursası bir de boldu. Rahatsın mı? Cakna fikirvay. 65. Rahatsın mı? 105 ha 205. Versen al. Onda bol. Ha bu hep ayta mezeli onu. Бүгін 26 ноябрь 2023 жыл достар. Ноқаттағы жылқы базарды бір секірден көрсетуіне баштайын. Барыңыздарға ассаламағалейкум. Бүгін Ноқатта жылқы базары қандай болады? Сіздермен шоу көріп келеміз анда. Аттардың эми көпчүлүгү сатылыкта чыгып кетип башташты. Бүгүн бир аз кечирээк келип калдык. Ошондой болсо дагы алдыбыздагы жылкыларды бир секирден көрсөтүп баштайбыз. Өспүрүмдөрдөн баштап келебиз. Бул кайсы? Каяктан келди экен бул? Москвадан geldi. Москвадан келген бул. Жашы тууралуу канча эми? Pişti. 3 yaş. Жазга бышты. Canası. Жазга жаңасы. Hadi çatı tartma. Неме? Бою канча чыгат экен? 170 чыгып калабы, а? Баасын айтыңыз, келиштирип канча дейсиз? 500 миң сом кеми бар. Телефон номери сурагандарга кимди айтасыз? 54 mi? Ha, 300. 300 Kaça? 300. 321 деген номері байланысасыз. Содулашып көрөт экенсиздер. Жазга жаңасы бойы 1.70 керегендеги. Мойну башы узун. Орловский екен таза, а? Орловский кулам. Ehtiyat bu. Bunday tur. Так, мына торы қашқа өспірім екен, а? Менге. Чекерек алып тұршы атты. Чекерек алып тұр, а? Бұл атты шындай екен дегіз. Ha, бері қайда? Шында тұры бер, шында тұрса бұл бері. Жашы қанша екен? 2 yaş. 2 жаш. 2 жаш. Yani geçelim. Жазға 3 екен шында? Жазға 3. Бағасы қанша? 200 Ölüm çıksın ya. Torzuru kaçsan sen elli koru. Özünü hem tortayım ben kıymet kuşlardan bitti aslında ben İsmail. Adam juda tüzede giyin öyle. Ayak falan geldim. Kança bağısı 200 bin. Bunu merak ettim sıralar. 50 kişi mi? He. 55. 76. Olur ki ya üçlükiler yani. Akbar dizlegende ne geldi sonra. Lokatta jüret. Taybaylar salamdı nesi apke peret. Dağdır yine geri astıram çıkarım var ya. Tak.
Yana bu ayda o'chirib olmaydi. Yaşı qancha? 2. 2 yaş. Жазға 3. Бағасы қанша? 170 миң, $1.900 тегерегінде екен да. Номер сұрағандар айтып қойды, же керегі жоқ. Номер айтайын ба? Номер керегі жоқ, а? О, сен шықпайсың бірақ. Бағасы қанша екен? Айтпады ба? Қанша екен бағасы? 220. 220 миң. $220 миң дедің бе? Жасы? 2 жас. Yoğun kızıldı koy. Kıla kızdırdın ana maç. Koy kaça çıkarttı be? 158'de 157. Numara aytıp koyayım değil mi? 73 mi? Ha. 17 66 20. Aha. Sodalaş balaş kırışlar ıslar. Kök kaç eken kök Aziz? Sodan buz nemeni sözlü kaçırırdı ya. Bek. Kaç. İslam. Улантайын достар ушул жерден. Жана тополоң башталып кетти. Жашы канча Азиз? 5 yaşa. 5 жашар. 200 миң дедиң, а номерди айт. 77 bin. Ha. 21 Канча? 21 37. 21 37 деген номер байланышка чыгып. Содалашып көрөсүздөр, баасы 200 миң кем бар экен. Аттын жашы канча ука? Сатылабы? Баасы канча? Жашы 3 жаш. 350 миң. 350 миңден достор. Карадасы кандай муну? Карада. Базар баа берип табы? Bozor emele Келдиң бе? Каяктан келди? Номер айтайлы сурагандарга? Номер айтайлы? 770. Ha. 79 75 35. Ana, şu numara байланышка чыгып, содалаш, балаш көрсөңүздөр болот. Манага түз бастырыш аркасын берип койду. Баасы 150 миң сом экен достор. Жазга 2 окшойт, а? Жазга 3 бö? Hayal yok sözü. Mesela ne yaptı? Ha? Para bayırlı, para bayır mı? Hoş lan. Номерді айтып екен сұрағандарға. 70 20. Ha. 21 60 20. Ana. Şu номері байланысқа шығып, содалашып көрсеңіздер. Paranın bazı қанша қысқал? 300 миң. Жаш жазға бұшты оқшайт, а? Bekası eken. Bekasi. Min bediniz be? Mini üretililek be? Minge. Bugün sal, nasılday? Tepken atlar, sekirin atlar ko'rib ketdi. Hozirgacha. Dostlarım aka, bir cho'ng at.
Жоğun жолкусунан келген. Жашы канча bunun? 5. 5 yaş. Bağasını ayt kança deyirsin? 300. 300 ming so'm. Boyu kança çıkadi boyu? 65'tin arak bir çıkıp bolat ha? Nomer so'raganlarga aytaylı. Nomer so'raganlarga aytib qo'y. Ha. 22. Aha. 97. Aha. 53. Ana şu nomer baylanışa çıkıp sodalaşıp görüstür. Mınау satıldı ha? Kaçağa gitti? Kaçağa? 98 milyon lira satıldı. Az da satıldı. Mınау kança mınау jerde? 300 ming. Yaş için? 3 yaşar. Boyu kança çıkıp болады? 65'ten жоғары çıkıp болады ekan ha? 300 ming so'm. Nomer so'raganlarga aytib qo'yaylik. Жоқ па? Haydi quloq. Bu yerda poni turadi hozir. Poni kimdan degan? Poni. Yo, sal aka. Poni sizga emasmi? Oldu. Qanchaga? 61 mingga. Sizdanmi? Bizda. Ha, 61. Ha, sattыңыздар mı? Yok, onu. Aldыңыздар mı? 61 mingga aldık. Mınауы Торат туғандар. Базардың içindегі çoğun аттардың бірі екен. Жашы туралы қанша екен? Жаңасы екен да. Бойы 1.60-70-ге жақын шығып болады сен? 70-ге жақын шығып болады екен. Бағасы қанша екен бұның? Бұндай түз бастырса екен? Арқасын бір көреді. 650 мing сом. Бұнағы тамай olsun da. Бұлаға шығелек. Nomer ayt, sұрағандарға nomer ayt qo'yadi. 73 beri. Aha. 25 96 45. 41 ha axırı. 41. Şu nomerga baylanışga chiqib, sodalashib ko'rasizlar. Mana tuğanlar, ovqatning bozori bunday to'si bilan Ko'katning bahosi qanchaga? 300 ming mi? Jashichi? 3 asıl. 3 asıl. Boyu qancha chiqadi? Aldınız mı? 170. 170 chiqib qoladi ha? 168. 168 narjaq berjak eding ha? Nomer aytib qo'ydi so'raganlarga. Aytın. Ha. 773. Aha. 05 02. Aha. 84. Ana. Şu nomeri baylanışga chiqib, sodalashib ko'rsangizlar bo'ladi. Universal bozor YouTube kanali ekan. Nevara Sal bozor YouTube kanalında Akbozat'ın ma'lumotini berdik. Bular 1000 ekan o tayyorli. Bazı 200. Bazı qancha la? 220 ming so'm ekan. Ya şu Torat qancha ekan? Reysi yok mu? Kim ekeniz? O kişi ekenler bu. Bağ olgun turapsın. Oy. Bunu joğurrak verdi. Kaçtan? Sen 200 mü joğur verip atın. 200 mü? 200 mü verip koydunuz mu? Vermedim ben bir Yok ben bundayla açıp koyuyordum da. Az Torat sizden mi baksak? Ha benim. Allah. 200 ming bağ verip koydum. Ben hiç açmadım ki. 300 milyon taze. Aytılış 300 ming ha? Soda bol taktaka, nomer suraş. Kirejim. Oy.
Streçti. Ya tor attın bazı kança? 150 mi kim var? Yaşıcı? 6 yaş. Ulağı qanday ulağı? Ulağı. Tamam mı? Bak buraya kaçırıp görüştü. Kevkam numarini aytıp koyun sen. Şu altını satıyor. 555 milyon. 555 milyon. 35. Ha. 25 34. Şu numara baylanışa çıkıp görürsüz. At. Жақсы atken dostlar. Bastırçı. 150 milyon kem var. Buna toru kaçka dostlar aldığınızda. Bu 300 mü? Ha. 3 yaşar. Bu ne ki surat? 300 milyon kem var gene. 200 milyon sonra Oy koydu. 1.60. 60 falan mı? Numar soranlara qaytaylı mı? O Aytın. 77 mi? Ne 770 milyon. 71 Ha. 64 40. Ha, şu numara baylanışa çıkıp buna toru kaçkanı gördünüzler mi? Жақсы, şunda жазға асы yok falan. Yaz asıyor. Жазға жаңасы ya. Var pıştı da. Hazır kıştı. Bir bastırgan arkasını göreli ha. Başı жақсы болады. Мына шырам екен достар, көрдіңіздер ме? İşte şıram. Sodаңыз берсін, болды. Анайымда шоколадный светтегі. At, бағасы қанша аттымыз? 400 milyon kömü var. Yaşı туралы айтшы. Sizden bak. Yaşı қанша? Жазға жаңасы. Жазға жаңасы. 400 milyon kömü var. Сұрағандарға номер айтайды бақан, не қылайды? 250 milyon bağ беріп тат. Номер сұрағандарға айтайды ма? Ha. Aha. Şu numara baylanışa çıkır. Sodalaşıp dursunuz. Hay saat ne oldu? Nasıl amanız? Sarı degen aktarıcılar. Bağız kança? Bağız kança? Gülsarı'nın. Gülsarı dep çıkartta boşaltlar. 120 min. Yaşıcı. Canası, canası. Ben Kaşgarlak'ta atı şu öyle. Çıkardık abi da. Ayttık. Bazı kança lan? 300 milyon kömür vardı. Orada ayttık. Aydacılar. Tak. Ya kanına ver ki. Lat. Gördüm. Ha. Oldu mu çıkan tartip et tamam abi. Kaça mı lan kulundu be? 300 mü? Ha? 300 mü son? Ma bıyıl kısı buldu kısı. 6 aylık bak ha. Erkek bu kaç o? Erkek eken ha? Ömer aytıp koymak ha sırağında. Ha. Ketip kalat. Ketip kalat da baksan. Ma 450 milyon satıldı dostlar bak. 450 milyon ket. Ne bu? Luka, kaça?
350 kun değil. 150 kun değil ha. 180 kun bol turma bu kay. Anca taylarda var ekan bu boyu. Mana shu torni qancha dedingiz aka? 180 ming. Boy жазға 2 ekan ha? Boy 55 yıl qala mı? 180 ming. Жақсылай екен достар. Мен номерді қалдырайын ha, сұрағандарға. Айтың. Жоқ па? Айтыш керек еле бірақ шу. Ол таза жануар. Базар қанша берді? 120 мың. Жақсы ба берді. Ношу қанша екен? Қанша дедіңіз ака тайды? Тайды қанша дедіңіз? Қаншаға? 63.500 gömülge. 63.500. Bırakeden bir kamil taraf koyuldu. Haylar yaxşı satıldı. Oo. Az ona. Kaç adamdı? Gözü. Lan toru kança eken? Kança eken tay? 130 ming. Kança getdi aka o'sha oloy? 120 mingga. Juda jelil.